Imin William Police Academy Class 2020. We are told sa batang wow. Okay po ni ba nilap sa mga good? Yes. Okay po ni o wow ang mga wow. Nagsokon po tayo. Wow lang dan ukuran isonan ko. Mau lagi sa pemarugan nalalak nalbigay. Wow toron and bito ka naman chorus ang piniyag government umumotso. Umelet wonki sa pemarugan way unsa. Good morning, ladies and gentlemen. Today I am glad and fortunate to stand in front of you and be your MC as program for today. As we witness today's celebration of graduation, let me introduce to you Police Academy Class 2020. Police Academy Class 2020. Aboy, amo ko ito bila na ano yung ito ko.
Ladies and gentlemen, Police Academy 2020, I present to you
At this time, let me call upon Deacon William Nunes for the opening of our ceremony. Dukan langsung laban kurus sebelum kabulan di Marisa Sarawi Payward Med Sarah Saran Anila Makasti Saran Anila Makati Saran Anila Makat O Katkat Ren Eukala Uwat Te Kalapan Amanaman Wow O Lengan Makat Kone Eukala Te Amanaman Kecai Uyuya Saramawat Lan Matan O and Patapat O Bola May Samat Kot Lakalak Kompatan Tau Langi Amanaman Git Murin Sawas Rana O Katan Puramawi Amanaman Git Kusyangkan Wiyawi Aisawat Temu Elkak Mau Kasarawiyan Rangot Kompat O Syar Waliyat Kuengkak Pamau Angkit O irailakan na ban pasukan. Aray cuat ko. Yang ka waywat o aramasan tayo. Yang ka putut orang kak patuan kapalan mel wewo wa sang patu imat may patuan pas nilang kapay not some crisis na piniyang kami o may saka Kacil uya ko tumejaman Raiti karus hukum Harus gitu Dan sa pagpapalagay program, welcoming remarks. Let me have this opportunity to call upon Director of Public Safety, Patrick Corr. Mereka Nasional Demokrasi Rakyat
yang official kerajaan Korea. Wajib pertama saya akan katakan yang namanya India itu beserta dua wajib kata ini dia berkaitan ini yang seperti dengan dia itu beserta dua betul dari dalam masalah pada sebab mantunan ini wujudnya khusus apa orang punya nama ini kecil sukses wapa saya sebagai nama ini sukses ini wapa saya sebagai nama ini juga terkenal wapa saya sebagai nama ini juga wapa saya sebagai nama ini sebab ini wapa Sobo, namanya Najib, Nakanya itu, oleh Sobo, orang Paris. Namanya dia, walaupun dia juga kepada nomor saudara yang berada di Paris. Nenek waktu itu katanya, namun ini waktu itu betul-betul di belakang, sampai Songkong berapa napasnya napas ini bukan langsung sebenarnya harus membaca rawat jika saya harus banyak yang tak jadi udah sebelum kita tutup yang kan kita biasa tutup sampai kita semua semua jadi dari pesannya untuk apa yang ada pada mere bagwa tabandana kadang-kadang kasmuri dan musibah pada sebagai pasangan kaskubo ye tabandana kadang-kadang pasangan itu akan ini boleh dia kata kalau buat kedua yang melakukan wajah syukur Katanya Rupur bila datang apa dia itu akan Tuhan putuskan menanya pada kami. Saya ini adalah kami di nasional government bagi kaitan dengan pasangan itu arah Tuhan tersebut arah pasangan itu emen suatu tahu pendak pada negara polis boleh men punya kasih ini nenek kami tetap buat bagi terdapat kami cairan dan ini kan menilai ini kan Australia ini ada Australia terdapat polis dan parkir polis sebatu dan menciti US government untuk buat kawani yang berkandang terdapat dan mewah kawani itu polisi kawani dengan Pasal dia nak mentuntut, temporary job police department. Pasal dia nak mentuntut, pasal dia nak mentuntut, menyiap mentala masa. Sangat parkir polisi sebuah motor lek dan jenis parkir public waste sama. Ini mentuntut yang lain yang kita boleh kasih. Ini macam ya. Sekarang ada semua pada tahun 2007 kalau dimulai stop teruskan jamin anak-anak yang baik di saya dekat kita dapat asal. Kita akan berlalu instruktur terbarunya. Kami akan kesempatan untuk mendapat kebenaran bagi langsung ke semalam mereka akan membayar pada 40 persen yang kasih juga. Baik itu sendiri, baik kawan kita kasih kita itu kasih pilih, terkait macam-macam posisi pilihan kepada kita. Tapi ini kalau kita membayar kita, mungkin kemudian yang dari sendiri sekarang kasus beda kabilan kedini,
At this time in our program, Police Academy 20 class, model. Let me call upon Mr. Chief Justice Robert Napasili for the oath of office. Solemnly swear to protect and defend the Constitution of Bombay State and of the Federated States of Micronesia and to protect, defend, and serve the people within Bombay State
Sit. At this time, I would like to take this opportunity with respect and honor. Let me introduce to you our keynote speaker, the Honorable Reed D. Olvin, Governor of Columbia State. Maraming kurang itiyo. Dan katuan begitu dari kecil na seratan. Saya namin sa rawala. Iyo na kalala ko. Ikan katuan tunay ay masakaratan wow itiyo. Ang ni sakaratan na sinilong mo'y Wagian. Ito malawag din ang French Science Coach. John Mount, Kimalanwag, Unbiyu, Nakalakasay Forest ng government, o Nakalakit Forest ng Nandanin ng Monso. Nanakas Madani, Speaker Lambert, Ruben Lanzo, Nanakas Bay, Surto Pumnakasanan, honorable members in this major case in Tonbay, Director Carl, Chief Kan Mayang Kajay Kasarawin Duranwat, Cadet, Loyalang Police Officer kay Duranwat, Pinaining, Ijay Correspond, Ket Kepatuwasit, Isowasan Duranwat. Kayo, Katawan Kulian Kiyo Sinjam na, Uyan Chumang Sakin, Om Gangkan Public Safety, Wagiluk na kapal sa umalbog sa Jamnan at Kasarawin Bang. Kariyaw, iminpatuan sa Kartita, inuwan sa Kartatan, motumot ko yung Barbar Pinay. Tamit dyan kahit kamanaman mo, yung itang mo yung karma ka. Majunin kuburan, yung kakakisya, katuan, Dapat memohon dan kajian beberapa. Ni office visit tayo kami visit tunggu wala ko. Ikaduan kajian Director Carl, we write in a agreement ko. Bukan cabinet programming training you. Ini kaya. O yei ni suraran o yei ni training kasaraw. Nangran ni agreement kan. Esensial kan morakai, dirai yak mulu, meneksan. Kita tuan bagi jadi kuran, apa yang lain dia sudah lalu. Dan sakaratan Director Carl bukan determin ketuan. Dan sama kasus buat sana, yakin kalah. Kalau kita main, mendidikan dengan yang baik. Ang showbiz ka todo sa pagkakay ng kay niya ang yaya buta na o yaya buta ka tayo meron captain si Major Frank Simmons yan sabihan na pasubukat o pagpatuto ito mo kakangan prime niya mo na basement meron pa ito sa national government Udan Philip Udan Heine Udan Rosario Lieutenant Martin, Sergeant Victor, Sergeant Detective Rodriguez, we right na ito, bitin kumuran, na sila katuan kala, ito malwa. Lihat ko ay ikakat. Pwede right to cut na, katuan tangkas po, at rate week, tininigyan. Katuan sa kakita, nanatunan render agreement, media ko yung minatang. Kung right ang kasi kita kaparapar, ni right nung kita ranot, kajan, media ka. Letiliang kajan sa Mandoy Police Force, napali yung nagag, kung nalagyan ko yun. Dahil kat na lang so,
irai mer uksang tarli pwede kawin ngay huwag taglanasa sa panlagay niya si Ramos kilwag taglalaw pwede tumantikirkan may open pwede kabisalit COVID-19 at pagpatusin na isang ka o yang karong kung sa panlagay niya sumubong kinigulay ito kariban patuan red kalway sa karakter ni patuan di office ni Secretary yang sebab akademi Muslim cek. Iresidu ni patuan tak, wikagaya ni kami kalkuran kayu. Kaya kita bahasa kita beli orang tak ada sekolah polis officer run. Wow. Keriau, kuko, okesilu, men. Nan orang lain run dunia. Police officer bukan di kasareta dan oka yang jai mentupi jai kan berkait pasal setlan kami lihat jai di mereka di tanah itu jai yang kawat ini tan kapaya dan jika kajuan sudah sekat kanan tidak koros tak mami berkait jai koros tak yang police officer dan lalu ya Filipin pergi mereka dekatkan yang buat kaiden angkelai abdi karakara abdi melini abdi yuren abdi yang tak biarkan dia bertekan mau sa pagkatay dia engkak miyen minimit yubenet wala lepas benet usang koras makonen kaiden yang bertarakan tunwi ipatuan congratulate Michael ulitan patuan lagi ulian di konfiu ramas koras berkat kepada konfi ia jaitan buat kaiden teman-teman kalian jai teman-teman harus sangat director singkatkan safety kalian fokusin terus kalian akhir kesulitan kalian jenak kesulitan itu melihat di opsi kerana buya atau kata untuk tahu pasal buat buya cuma kerja robot cerita di Askul pada kita tahu lah, mereka punya kamal lah kirtan, seperti yang betul-betul tangkap yang kacau. Tetap kesempat buat kita paling baik untuk semua bersama negara. Kalangan yang berkorus, very cuma sekarang. At this time, presentation of certificates. When director, we collaborate this gathering with 3 levels: local, state, or national. I think Gagita, Governor Rick D. Oliver, Chief Ernest Negman, Assistant Chief, Mr. Peter, Mike Sawaski, the President of our project. I'm a local chief, at the beginning of the Chief of us. Term is okay. Slade Agnew.
anniversary. Barnabas, let's go. Kistner Elias. Mason Moya. Roderick Ardu. McPherson Jonas. Thomas Quaker. Tommy Jeevan. Norwin Rosario. Mason Ringling. Weston William. Ryan Itabu. Francisco Arcos Jr. Stuart Joseph. Name
Sibylla Clayton Philip. Nakita Speaker and Sawaso present this award to before we present this special award, this note award goes to Jeremy's Nugget. This recipient of this award is recognized as achieving the Best Note Award while attending the 2020 Police Academy. This certificate is dated and awarded on this day, 13th day of November 2020. Next award, achievement. Dr. General Secretary Jeanette Sawaso present this award. This award goes to Stuart Joseph. This recipient of this award is recognized for success and determination through all assessments and demonstrated motivation, courage to complete the 2020 Police Academy. This certificate is dated and awarded on this 13th day of November 2020. Nakakita, Senator Luke or Go. And Yaksawas will present this award. This next award, Top 5 Physical Fitness. Top 5, nawawag isang kayo ng limaw. Physical Fitness Award. This recipient of this award is recognized for achieving the highest ranking in physical training assessments while attending the Police Academy 2020. This certificate is dated today, 13th of November 2020. Number 5, Snake Athlete. Physical Fitness, Top 4, Mason Ringer. Physical Fitness Award, Top 3, Tommy Cheever. Physical Fitness Award, Top 2, Ryan Dominic. Physical Fitness Award, Top 1, Charles Nugget.
squad. We have 3 squads in our Police Academy 2020. Alpha, Bravo, Charlie. Nawawagi. Squad mo kayo kita o kanagala kasuntingan ng talaga. Dapat kita. Tigil Yoris. Yang sawas. President. This squad award. This recipient of this award is recognized for being a member of the best squad, demonstrating motivation, teamwork, while attending this Police Academy 2020. This squad award goes to Mason Ringler. Winston Williams. Ryan Dominic. Norway Rosario. Chestnut Elias. Moise Moya. Mason Moya. Kita semua senior ni sama so present this award. Our next award, Eagle Eye Award. This certificate is presented to police officer for exceptional performance, demonstration of marksmanship, and proficiency in the use of the M9 pistol, achieving the maximum score of 50 on the firearms qualification range. You are hereby awarded the Eagle Eye Award, which we can say Top Gun. This award is presented to Police Officer Mason Moya. Michael William Pangayati, and William D. 2020, valedictorian for today's Police Academy class of 2020 goes to Clayton Philip. And I ask Senator Joseph to assist. May I call on Senator Walter to assist with this presentation? And our valedictorian for Police Academy class 2020 goes to Jervis Nugget. Thank you, Senator Walter. I call upon Director of Public Safety, Patrick Colonel, to assist with this special award.
Commander's Award is a tough one. These commanders are very, very strict. They don't want cadets to be near them. Now, we will be able something, able discipline, but not punishment. Discipline. Discipline, it makes you walk straight and it gives you the ability to think positive. Commander's Award is awarded to, this award is awarded the Commander's Award for displaying a high level of professionalism, conduct during the 2020 Police Academy. This certificate is dated today, 13 November 2020. Commander's Award is awarded to Jervis Lubick. I call upon Chief of Police and Security, Irma Zeta, to also join in assisting us with this certificate of commendation. Detective Lieutenant Ranjan Martin. Lieutenant Rosario. Sergeant Hickson Gabriel. Sergeant Victor, Attorney Victor. Detective Ransom Rodriguez. Lieutenant Darnie Philip. And last but not least, myself, Lieutenant Darnie. Returning of final staff and cadets.
returning of Kainon means training sa club. Mawawagi, liyakan mo sila ba ako? O ulagan mo sila ba sabi. But the training goes on. It's up to you. As a management, the management says, go. As a leadership, let's go. May I call upon General Secretary William Ned for the benediction. Lahanan kau matayo. Nagbaruan ka magdala sa ka. Course. Kahit baruan ka tinula kayo, ayaw sa pagmagdala sa ito sa kalataan ka. May kapilolo ka na pagmagdala. Umay sa manput, nagrenma ulimbaw. Irmakat ng malar wa sa ilim. Bukin katin mamami sa ulmar na lang sampawin. Nabilyan namin itarong. Irmakat ng kapagalakas. Kwentuan kayo. Upelir kat iyong marayan. Repeat. Buruk. Kurang kakulian ini. Wapapali sambil mangkat kebutuhan Allah. Ni sangka. Yajib sambil mak. Actual. Police officer. Maka segala arah actual training dan arah sulit. Kiranya kawan tercoto baik, apni mula, ayah irai bukan, makolokot, tuan pasanti, bagian okapaya, ayah masansal muat itu, mobil karena marom, muan biarai, soalan kana nalan, arai kaum. Kailangan sa mga kabila nagkapoy kasaraw ka sa mga kung paano ito sa uyaki utak randasin niliman ukatin kapaya kabila director and public safety uyangan Kistap Melen Raya Makan sagala Raya Tuhan Paskul Kayan Orang dapat Raya Raya Observe Orang kap kolomol Orang kap Malay Bebon and wait Kumaran Kotsa Kotna Kokot May Sarap harus ke. Closing program. I just want to share something that really touches my heart. And this is what I want to share. My mom just passed away 3 days ago. This academy started on her birthday and ended on the last day of her birthday. So it marks my heart, it marks my whole perspective as a police officer. And I thank you all for all the encouragements that you believe in us, that today we have marked a milestone of our trip. Salamat. Thank you. Umurdana. It is so job.
I would like to invite families, friends, reception at Club Unit 5:30. With all invitations.